Mashabezulu, Mthwakazi kaNdaba, uThulani kaNkalo uyabingelela kuzo zonke indawo lapha elikhona. Namhlanje ngiliphathele insizwa yakithi ehamba ngokuqoqa usuku lomgubho lwenkosi uMzilikazi. Ngiyathemba namhlanje sizohleza sibheme sikhole. Mfokandlovu siyakubingelela ba. Yes, siyabonga Vumisa. Yimi ke uMfokandlovu bathi insumansumane ebamba usiba lukaNgwalongwalo, abalindi besango baxega amazinyo, umbhebhetheke umlilo woqubula, into eshobuhanguhangu ingapheli. Cresidi likhuphuke liphindile kwi-3 idonsa i-4 kwakhwazima igaxa ndidane didondlebe zikhanyelanga baye banikina amakhanda bethu mfana sasemncane ngasibamba isikebhe sakhilwa sathi tu bazwakale benqekuza amakhanda bengaphoqe umuntu bethi yes. Lenti ziyafakazwa ngudokotela uBlade Nzimande qinisekiswe nguProfessor uPuleng besePitori bathi bona nikeni iziqu zokuba umgcini sihlalo lensizwa ngoba lento ngeyayo yazala ifumbethe vele inkuzi vele ematholeni vele umthento ohlaba usamile. Nomzana uNkala bathi insizwe engenazibonga inikezwe ipitikoti. Ipitikoti insizwe engenazibonga. Ngiyabonga kakhulu. Hayi, yazisho insizwa. Hayi. Yindidane ke lena. Yeah, siyabonga. Asibonge kakhulu, kuhle kakhulu lapha. Hayi, siyabonga kakhulu. Njengoba nje bese ngishilo ukuthi namhlanje sihamba ngengxoxo ngomsebenzi wokuqoqa usuku olukhulu kakhulu umgubho wenkosi uMzilikazi. Sesibonile kwiminyaka lena edlule lusenziwa lolu suku. Uma nje ungasinikeza kancane ukuthi lolu suku lokugubha umgubho wenkosi uMzilikazi luqale nini, luqale kanjani? Yes, siyabonga Vumisa. Lolu suku lathi silubamba emuva. Izinsizwa zomkhonto mazi ulonda umlando bathi baqale ngonyaka ka-2000. Ukuthi nyaka wonke nje 2000 kuhlangana kwamkhulu eMhlahlandlela lapho kwakulomuzi wenkosi khona, umuzi waseMhlahlandlela owawuholwa induna uGwabalanda. Kuthe-ke ngeminyaka mhlawumbe emine kumbe emithathu edlulileyo sesithatha sithi i-advantage mhlawumbe kwezochwepheshe ama-technology o-Facebook, o-YouTube, o-WhatsApp lento ezifana nalezo. Lwaqala-ke manje ukuthi sengathi luyabhebhetheka lolu suku. Imisebenzi wenziwayo isihambe ifinyelele umhlaba wonke jikelele. Abantu base beyabona ukuthi hayi cha, ngathi kukhona into ezayo. Wena ngokubona kwakho lubaluleke ngani lolu suku? Usuku lubaluleke kakhulu Vumisa ngoba alokuthi amanye amadoda maye ngabe efanisa athi ikhisimusi yesizwe senkanyama. Usuku lubaluleke kakhulu ngoba yikho lapho esithi thina sibungaze esingathi celebration yempilo yenkanyamba. Umholi oyinjula buchopho ngokwendlela emangalisayo owabumba izizwe eziningi waphuma lesizwe esisodwa. Yikho lapho esuka sithi gwaqa ngokwehlukana kwethu ngezizwe zakoMthwakazi sibungaza ubuqhawe, sibungaza ubuhlakani bale njula buchopho esilo sakithi esemhlahlandlela uMzilikazi kaMashobane, inkosi uMzilikazi kaMashobane. Uyasho ukuthi hayi bekuyinkosi ebinobuhlakani obukhulu kakhulu. Maybe uma ungasinikeza nje izibonelo ezithize ezingazama ukuthi ziyichaze lenkosi engumzilikazi, ichaze ubuyena. Sikhuluma ngendoda eyayibona ngeso lokhozi. Ibona into ile ibonele for iminyaka ezayo. Sike sathi sihamba emavikini ambalwa adlulileyo silezinye izisizwa zomkhonto silonda
amanyathelo alapho kwahamba khona isizwe sakithi. Mhm. Sathola ukuthi ngesikhathi isizwe sizinze endaweni esingathi mhlawumbe i-Gauteng la eSouth Africa, Mhm. kumbe i-Transvaal ngendlela eyayisaziwa ngayo ngesikhathi sombuso wamaQiwa. Isizwe sakithi sasuka ku-Orange River ose-Free State, Mhm. sihambe size siyefika eLimpopo. Mhm. Ngesikhathi leso sikhuluma ngabantu ababengafiki 100,000. Eh. Kodwa-ke inkanyamba yayikwazi ukuthi ongkhona abantu engilabo manje kabafiki inani eliphezulu, kodwa Mhm. kusazozalwa isizwe sizakhula. Ingakho umngcele wakhe wayewumake ngendlela enjalo. Kuthi laloba isizwe sesidlulele ngale kwaNgulukudela, uthole isizwe sisuka emfuleni uLimpopo size siye kuma emfuleni uZambezi, kodwa still inamba yabantu yayingakhuli ngale ndlela emangalisayo. Kodwa inkanyamba yayikwazi ukuthi kusazozala, sazokhula isizwe. So yikho ngisho ukuthi ngkhona kwakuyinkokheli yayilobuhlakani, yayinesolokhozi, wayebona ikusasa lile ahlalihleli. Mhm. Yeah. Hayi, uyayibeka impela. Manje-ke asingene-ke kumalungiselelo osuku ngithi umgubho walonyaka. Uma nje ungasithi nje kancane usicathekele kancane ukuthi amalungiselelo asekuphi. Kusaqhubeka kuyaphekwa Mfokankala. Mhm. Angithi mina eminyakeni edlulileyo abantu baye babuthana, ibutho lagqoka imvunulo, kwasinwa, kwagiywa kwabanjiya. Sokwenzakile konke lokho. Inhlelo sezikhona manje, icebo selikhona manje ukuthi umgubho uthathwe uyisiwe ezingeni eliphezulu. Mhm. Siloku ubona imigubho yakwaZulu, siloku ubona imigubho yamangoni eZambia laseMalawi. Uthola ukuthi ngenxa yokuthi babelayo lethengayo, imigubho yabo uyibona isezingeni eliphezulu. Yeah. Yingakho lo nyaka sithe thina njengoba vele lo msebenzi singathi thina phecelezi is a self-financed exercise. Mhm. Lo nyaka kungabi ukuthi abantu abaphathekayo kulo msebenzi kube kwalabo vele sibazi iminyaka yonke ukuthi mhlawumbe amabutho aseGoli, amabutho asekhaya, lezakhamuzi ezisekhaya ukuthi bayahlanganisa balapho babe komkhulu. Ake thina kasiliphosi imbuli, siliphose lize lifike lakini Mfokankala, bese sithi thina siqoqelele amasenti esilawo, sizikhwathaze sonke njengabantwana benkanyamba, njengabantwana benkosi. Sibone ukuthi mangabe siqoqelele esiphaleni, sivunele esiphaleni sibe sinye, umehluko ungaba khona nawo. Sase siphiwe-ke imvumo i-MMCA. MMCA kuyinhlangano eyagunyazwa ukuthi iqoqe lo msebenzi esebenzisana labo nje. Base beyasinikeza ivumo ukuthi hayi cha, kasenze esingathi i-GoFund, i-fundraising campaign ye-GoFund. Inhloso kuyikuthi inethi lihambe lifinyelele kumagumbi amane omhlaba lapho kulabantwana benkanyamba khona. Sesiqalile-ke i-GoFund, akwakabi khona osekutheni, kodwa-ke isiphekiwe, isikhona, isilinde nje abantwana benkanyamba ukuthi baphakame bethi hayi cha, ngokwakithi lokhu lami ngedola lami ngithi umsebenzi awuye phambili. Okay. Uma maybe ungasichazela ukuthi i-MMCA iyini, njalo wena ungena kanjani ku-organizing lo mgubho? Angithathe ngobisele eminyakeni ka-2022. Okwathi mangabe sekuphele umgubho walo mnyaka, sahlangana nje sizinsizwa zakithi, insizwa zenkanyamba. Bathi thina-ke
Siwubonile umsebenzi umuhle kodwa kasihleleleni umnyaka ozayo. Sasifike lapho sabona ukuthi kwakulezinto ezazisilile ezifana nezambuzi, zazingekho izambuzi. Indlela yokuya khona lapho emgubweni eMhlahlandlela yayingekho esimeni esihle. Sasithi thina besicela ukuthi sihlangane sikwazi ukuthi mhlawumbe singahlanganisa amakhanda sibone ukuthi thina senza kanjani ukuthi izinto zibe lula, sithathe umsebenzi ngezingeni eliphezulu. Sase sixhumana le inhlangano le okuthiwa i-MMCA. I-MMCA inhlangano eyakhethwa ukuthi kube yiyo abangabahleli balo msebenzi. Cha, base beyasamukela-ke. MMCA imele ukuthi Mthwakazi kaMzilikazi Cultural Association. Yibo abakhethwa isizwe sakithi ukuthi kube yibo abahlela le. Kodwa ngithi uyazi nje ukuthi into zakithi kusuka nje kube lama-challenges amaningi, especially mangabe sibuya endabeni zezimali. Sahlela umgubho omnyaka odlulileyo kodwa still sabona ukuthi khona inani labantu ababuyayo laphindwa kabili mayiqathaniswa lenani elalikhona eminyakeni wedluleyo. Kodwa-ke ama-challenges ayekhona, ama-challenges ezambuzi, ama-challenges amatende, ama-challenges emthunzi nje, yonke into njengezimsebenzi lula yayilokhu ikhona. Yikho lo nyaka sasiya kibo ukuthi hayi bafowethu baholi besicela ukuthi mhlawumbe masingayenza indlela yokuthi kube le ndlela yokuthi siqoqe imali ebantwaneni bakithi. And akangikutsho futhi lo mkhosi wawubuya futhi ubuya ebantwini abafana lawe Mfokankala abazeze phesheya kwezilwandle asebeye babona izinto ngezinye indlela, asebeke babona impilo ngobungcono. Abantu labo basondela bathi hayi cha madoda, singakwazi ukuthi selekelele ukuthi umgubho ube ezingeni eliphezulu. Yikho-ke i-MMCA sesibatshele lokho ngendlela yokuthi sisebenzisana labo lalo bathi nasebenzela sengapha eGoli base beyavuma ukuthi hayi cha kayikho inkinga, lina lingamadoda esiwathembayo, yenzani umsebenzi as long kuzaba lokho esithi accountability, yenzani umsebenzi kuyiwe phambili. Ngoba umsebenzi ofana nalona akuwona umsebenzi omncane. Yikho-ke njalo futhi ngiyajabula ngoba ufaka leli gama elithi accountability. So abantu bayadinga ukuthi bazi ukuthi uhleleke kanjani. Wena i-position ongathi uyiphethe ekuqoqeni lana yini? Mina singathi ukuthi ngapha vele eGoli mina ngiphethe ezezimali, uhlangothi lwezezimali. Lo hlangothi le-secretary kubahleli balapha eGoli. So ngesikhathi silapho-ke sihlanganisa amakhanda lamadoda awe-MMCA, bagcizela futhi ukuthi hayi cha, wena usibambele ngapha kwezezimali, mangabe kunokuthi mhlawumbe udinga ukuthi welekelelwe uzamemeza, kodwa sithembile ukuthi ngkhona mangabe kulamadoda afana lawo lapha kwezezimali ayikho into ezahamba konke. Ngicabanga ukuthi sile budget esayinikezwa i-MMCA. Awuthi ngizama ukuyifuna lapha sibone ukuthi ngingayithola. Bengilayo nje manje khonapha. So ibudget esilayo esayihlela hayi ma ungayiboni ungahlupheki, sinikeze nje lokho okusekhanda lakho. Sengitholile. So ifocus yethu esilayo kunyaka focus ye-advertising yokuthi umsebenzi usakazwe amagumbi amanomhlaba. Sile ndaba zokudla, sile ndaba ze-fuel zokuhambisa, sile ndaba zamatende okuhlala, sile ndaba ze-transport eyokuthutha izinduna
ezigodini zisiya emhlahlandlela, sile ndaba zaku-PA system, inkuni zokupheka, zonke lezi zinto ibhajethi esilayo esayihlanganisa siyi-MMCA yayenza close to 11,000 United States dollars. So besikhangelela ukuthi ngikhona uma ngabe i-fundraising le ngakwazi ukusinikeza imali efana naleyo, siyabe sikwazi ukuthi se-allocate-ke ngendlela esihlele ngayo. Kodwa uma ngabe imali ingasafikanga lapho esifuna ukuthi iye khona, sesiyabukisisa ukuthi yiziphi izinto ezimqoka ezidinga ukuthi sifinyelele kuzo ngokushesha. Okay, hayi no kwezwakala indingakalo ngithi ama-needs noma ngithi lokhu elihlele ukukwenza kuyacaca like into ezifana noku-advertise ukuthenga ukudla, ifuel, ama-tents, i-transport, i-PA system ngokunjalo. So far limi kuphi uma abantu bengathi hayi nathi besingafisa ukuthi singezelele kuloko okukhona, limi kuphi njengamanje? Njengamanje sesase-ground zero. Njengamanje siku-ground zero, ongangokuthi usizo ludingeka ngokukhulu ukuphuthuma, ukuze sikwazi ukuthi sikwazi ukukhava izinto. Uma ngabe usizo lungasatholakala ngendlela esifisa ngalo, sokusiya ngokuthi mhlawumbe sesiya-ke sitsho ukuthi ngikhona ukuthi hhayi sizacicha lapha, siqinisekise lapha. Kodwa uma ngabe sifuna ukuthi ngikhona sikhave zonke lezi zinto esizibale lapha, usizo ludingeka ngendlela ephuthumayo bonke. And ukubekile ukuthi lo nyaka belifisa ukuthi umgubho ukhushulwe ufike ezingeni eliphezulu kakhulu, ocishe ufane maybe nemigubho efana nakwaZulu, efana nangapha eMalawi, amangoni people isithanga ngamalawi noma ngeZambia, bonke iMalawi leZambia So ngaphandle kwalezi zinto oziqambileyo, okunye elikuhlelileyo okungenza ukuthi umgubho lona ube nesisindo njalo ukhushula ufike kulelo zinga, yikuphi? Isikhathi esidlule unaka ukuthi umgubho ubudonsa kakhulu abantu abaseGoli, udonsa kakhulu abantu abakoBulawayo. Lo nyaka besihlela ukuthi sidonse zonke izizwe zakithi, sidonse eBhinga, sidonse ePlumtree, sidonse eGwanda, sidonse eNkabazi, sidonse eBedford, ngoba bonke ngabantwana benkosi. Sizalwa thina liqhawe elihleleke kakhulu. Sinesibonile sokuthi siyabonga. Silesibonelo ngenkanyamba ukuthi inkosi ehleleke kangakanani. Thina-ke besilesifiso sokuthi singavaleli ngaphandle zonke izizwe zakithi. Yilo ihlelo esilalo kulo nyaka, kodwa sibe sesaba ukuthi singagcini sesithi mhlawumbe thina sibe overwhelmed ngabantu. Kho siye sahlala phansi sathi bakhona abantwana bakithi abayifunayo ukuthi into yakithi ikhuphuke. Uma ngabe sihlaba umkhosi bazaphakama kakhulu. Ukhulumelana ngokuthi kuzodingakala i-transport, ikakhulu ukuthi kuthwalwe izinduna zisuka ngesigaba ngesigaba. Umphakathi wona-ke incwadi esiyibhalileyo sibhalile izinduna isiphumile njengamanje. Besinxusa induna ukuthi siyakumema emgubhweni walo nyaka, besicela ukuthi uze lesizwe sakho. Isasekhona imizamo esiyenzayo yokuthi kutholakale imali ukwenzela ukuthi umsebenzi ube lula.
besicela ukuthi siqhubeke sixhumana ngokwenkulumo ukwenzela ukuthi sibe si-update-ana. Kodwa besicela nje ukuthi nduna yobabamkhulu uma ngabe ufinyelele eMhlahlandlela ungazi nje uwedwa, uze nesizwe sakho. Lina njengabaqoqi lingakwazi na ukuthi liphathise ngezinyawo ezilula ukuthi abantu bayofika emgubheni? Kuyisifiso, umbuzo omuhle kakhulu. Kuyisifiso, kodwa njengoba ngisho ukuthi umsebenzi lowo nje kahle kahle u-self-financed. Siqoqelela amasenti, siqoqelela ukudla. Umnyaka opheliyayo kukhona amadoda amabili aseNgilandi bebathenga ukudla okwadliwa ngabantu bonke eMhlahlandlela. And then inyama kwabuya kwabanye khona abantwana bakithi abahlanganisayo bahlaba inkomo kwadliwa. So yonke into yethu ingangokuthi ama-resources esiyawahlanganisa bangakanani. Sasele incindezi yokususa ibutho lapha eGoli silise ekhaya. Lo nyaka besifuna ukuhambela amatshitshi, angazi noma usukwazi ukubona izithombe lamavidiyo amatshitshi. Sokulamatshitshi futhi. Ngike ngazibona into enhle kakhulu mani. Amatshitshi engakwazi ukuphumelela kakhulu. So zonke lezi zinto esizibalayo, izinto ezifuna esikhwameni. Vele iminyaka yonke le bekuhlanganiswa nje, kuhlanganise njengamanje uma ukuthi aqalile aphosele esikhwameni sebutho lawo. Ukwenzela ukuthi akwazi ukuthi have i-transport yanabo. Kodwa-ke umsebenzi omkhulu umsebenzi wasekhaya. Ukuthi uma isizwe sifikile ohlele. Okay. Hayi no, kwezwakala njalo kuhle kakhulu. Uyabonakala ukuthi umsebenzi lona ngumthwalo onzima. Kodwa-ke makuyikuthi isizwe siwujabulela, kumele siwuthwale. And uma kubanjiswana eqinisweni awungeke uze ube nzima. Awungeke kakhulu. Kakhulu. Phezu kwakhe le mizamo besihlela nje ukuthi kusukela kuleli viki ngoLwesihlanu sibe lama-spaces ku-Twitter, ku-X. Sibe lama-spaces lapho siyabe sisenza ama-memorial lecture ngenkanyamba. Sidinga isikhulumi bafike bakhulume ukuthi inkanyamba kahle kahle kwakuyinkosi enjani. Ukuthi uma ngabe lo muntu eqhubeka efundisa abantu belokhu bebhizi bephosela kuleli into esiba kahle kwezepolitiki. Esethemba ukuthi lathi manje ngoba sesiyenza ngoba into enhle ngobukhosi umfundisi igqokwe ngumuntu wepolitiki ohlangothi lunye, abantu bangachayana begijimisana kwezepolitiki. Ubukhosi buqoqa wonke umuntu, uletha wonke umuntu ngoba sonke singabantwana benkosi. Ingakho-ke besikhangelela ukuthi ama-spaces lawo ku-Twitter lawo azayelekelela abantu befundiseka ngesikhathi esifanayo bephosele esiphaleni. Kakhulu. Kuzoba kuhle ukuthi lisinikeze nathi amahengezi lawo ukwenzela ukuthi ma le broadcast sesiyilokhuza sesiphanyeke ebantwini sikwazi ukuthi siwafake lawo mahengezi ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuthi beze lapho kulokhuza kuma-spaces. Kakhulu. Uthe nje ungibiza ukuthi sokumele siqale besibhizi nje silungise i-poster yakhona. Ngicabanga ukuthi sithembele ukuthi ngikhona kuzenze mhlawumbe siyiphanyeke namhlanje. Mangabe namhlanje kusasa sikhankasela uLwesihlanu lo. And then sithemba ukuthi kusuka loLwesihlanu kuze kuyefika osukwini lomgubho ama-space lawo sebesiwenza njalo nje ngoLwesihlanu. No, kuhle kakhulu.
kunabantu abakhona lana abasivakasheleyo ngizobanikeza ithuba nabo uma bethanda ukuthi bebuze noma bephawule abangabe bathanda ukuphawula. Ngiyalibingelela bakwethu uma kukhona elingabe lithanda ukuthi likuphawule noma likubuze lingaphakamisa isandla noma umuntu engangena ngoba lapha asikho baningi kakhulu, so siyakwazi ukuthi sicoce nje kanjalo. Abantu besacabanga khona pheyana ukuthi bazothini, bazokubuza bese sibuyela ngosuku lomgubho ukuthi kuzobe kuphekweni, yini izinto ezizobe zihleliwe ezizokhanga abantu. Muhle umbuzo mfokangala muhle. Bathi yabiphekwe ngomhluzi wenye. Yabiphekwe ngomhluzi wenye impela. Sikhangelele ukuthi inyama nje ngonjani umcimbi wamaNdebele ongela nyama. Ngoba nje kusuka nje mangathi umcimbi ube yimpumelelo ukhangele ukuthi abantu bayidle baze bayishiye bafinye ngendololwane nje. Kodwa-ke phezu kwakho konke lokho silokubona eminyakeni edlulileyo kusiba khona ukudla kwesintu, kusiba khona inkobe, kusiba khona izitshwala zamabele, kusiba khona kanye lotshwala besintu. Ingwebu breweries ithembise ibhawuza. Okay. Ingwebu ibhawuza yengwebu kusho ukuthi kahle kahle nje kuyabe kubhiyozwa nje. Yike ngakutsho nje ngokufitshane. Hayi no, kuhle kakhulu. Abantu phela bayathanda izinto ezifana nokuhlabelela, into ezifana nenkondlo, izinto ezifana nje nezinkulumo ubuzwe kuthiwa ngama-speeches. Izinto ezifana nalezo zizobe zikhona noma cha? Kakhulu. Sibone imisebenzi emihle esikhathini esidlule yenziwa libutho. Ibutho lifika linandisa abantu ngendlela emangalisayo. Yeah. Njengoba sitsho ukuthi amatshitshi lawa asondelile abekhona. Kodwa ngaphandle kwamatshitshi bakhona abanye abaculi bomdabu abahlala bekhona vele. Abafana singathi thina mhlawumbe omama bethanda nani. Okay. Selula isandla sicela abafowethu laba bedziba levula labo selula isandla ukuthi sicela ukuthi ngwana besondele. Sisacabanga ukuthi abaculi senze njani ngabo. Ngoba uthola abaculi bamakatari asikabe siqiniseke compound ngwana sibambe kanjani. Kodwa ngoba vele ubukhosi buyilibhaji buyingubo embathwa loba ngubani. Kumele sibe lesicazululo esokuthi ungabi lo muntu wakithi othi yena bengifuna ukufinyela lapha. Kodwa-ke imithetho efakiweyo ngabahleli iye yangivimba ukuthi ngifinyelele. Kodwa-ke abaculi bazabe bekhona impela. Sisasebenza phezu kwayo ilist, kodwa vele kwalaba abaziwayo ibutho-ke hawo liyabe silethemba lokuthi lo nyaka ibutho elisuke eGoli mhlawumbe libe ledlula 100 kumbe liye ku-200. Insizwa nje kuphela ivuna ibheshu kuphela. Yeah. Hayi kuhle kakhulu. Kukhona njengoba nje ushilo umzilekazi ubebona ngani izizwe ezingekho within uMthwakazi but ezinobudlelwano nesizwe sakwaMthwakazi zikhona na ezimenywe? Njengamanje besingakazimbeni besikhangela ukuthi khona sinema mangoni abakwaZulu vele kabamenywa bazizela bodwa. Isizwe sakaZulu nje vele nje abasibuzayo ngikhuluma lamadoda enhlaka production lapha bebuza ukuthi khona ama-date yibo nje asebebuya kithi nje bethi ngasithiya. Kodwa-ke izizwe zakithi eziseduze kompana mangabe zifuna ukuthi zibuye emgubheni ngasizivimbi. Omnyaka odlulileyo sathi sihlela nje into yethu ngoba into yethu singabantwana bomuntu ohlelekileyo thina. Sezwa enye indoda yala
abomthetho wama-uniform labo ikhuluma efonini ithi amandera karongeka. Ungangokuthi amaNdebele ngabantu abaqoqekileyo. Vele sayekela kanjani uqoqeka ngoba sizelwe ngumuntu oqoqekileyo. Kule nkulumo ethi yona abantu benkosi. Inkosi yayithi yona mangabe isizwe impi ngaphuma iye kudla izizwe, idla izizwe ngomkhonto. Abantu abafika laphana bedliwe ngomkhonto sebezokukhonza esizweni sakithi. Laba bantu babethola the best treatment. Ukwenzela ukuthi vele angalingwa phupha ukubuyela kiyo. Kwakuhle kuthi ukuthi lo ngumuntu wenkosi lingamthinti. Ingakho-ke lathi mangabe bekhona abantu benkosi abafuna ukuza bezobona ukuhlela kwesizwe lesi asebavimbi. Asebavimbi. Kodwa into engeke siyivume mhlawumbe ukuguquka ubuthina bethu. Kodwa abantu mabefuna ukuthi bafike bangene ngaphansi kwethu benze njengathi asibavimbi. Hayi no, kuhle kakhulu. I-GoFundMe umuntu ukwazi ukuyifinyelela kanjani ukwenzela ukuthi laba abafisayo ukuthi bephonsele kuleso sikhwama se-GoFundMe ifinyelelwa kanjani? Kule link eyayo le GoFundMe njengoba qala lapha ngizabe ukuthi ubuye uphanye kodwa-ke mina kangisimpetha kwento ze-GoFundMe lesi sizwe ngamanye amadoda akithi aphesheya kwezilwandle abaziyo ukuthi into lezi zisebenza kanjani. Kodwa-ke ilinki isikhona, igama layo iyathi yona Support King Mzilikazi Day 2024. Ngicabanga even uma ungaya ku-inthanethi kusayithi ye-GoFund ufike usearch ukuthi ngkhona Support King Mzilikazi Day 2024 izavela. Kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu sizathumela ilinki ukwenzela ukuthi mangabe ususakaza uyiphanyeke lapho phezulu ukwenzela ukuthi bonke abantu nje bakwazi ukuyifinyela kalula. Ubone sizokwenza kanjalo. Bafowethu nodadewethu, uma ninembuzo uma kukhona elingabe lifisa ukuphawula lingaphawula. Ngicabanga ukuthi abafowethu bafuna ngifake ilinki lapha ye-GoFund vele sikhulume sense. Excellent. Mhlawumbe bafuna ukuthi bona bahle vele kubonakala ukuthi bangobani. Hayi sengiyiphanyekile ilinki ye-GoFund laphana ku-chatbox. Ubone wenze kahle, ngiyayibona. Siyabonga. Excellent. Bafowethu lingavula nje ama-mics sixoxeni uma lifisa ukuxoxa. Hayi mhlawumbe bebefisa ukulalela bezwe ukuthi udaba lusukaphi luya. Mhlawumbe imibuzo yethu singathi thina ikhava yonke into abafuna ukuyizwa. Mhlawumbe uma ungasitshela ukuthi umgubho walonyaka uzobe umhlakabani njalo uzobe ukuphi kwendawo. Muhle umbuzo Mfokakankala. Umgubho siubambela egcekeni leMhlahlandlela. Igceke leMhlahlandlela li-22 kilometers usuka koBulawayo uhamba ngomgwaqo omdala i-Old Gwanda Road. Kodwa-ke njengenhlala yenza andubana siye eMhlahlandlela. Lokuqala ngeMarch esiyenze koBulawayo sisuka eMachobana, egcekeni leMachobana lapho simacha size siyefika siyedlula eMzilikazi Primary, siyedlula egcekeni leNcwala bese sesiya kuthi gwaqa eCity Hall. Mase eCity Hall lapho lokuqulanyana okuncane kuba khona. Lo nyaka besihlela ukuthi labo sodolobho bakoBulawayo bafinyelele labo bezoyamukisa ngesikhathi silapho eCity Hall. Sake
bese sisiya eMhlahlandlela. Okay. Usuku 7 mhla ka-7 inyanga kaSeptember kulo nyaka osiko 2024. Mhla Singakhohlwa ka-7. ukuthi 7 singakhohlwa ukuthi bathi bona osomlando inkanyamba yakhothama bathi mhla ka-5 enyangeni kaSeptember. So into esiyenzayo ukuthi umgubho siwubamba ngomgqibelo wokuqala olandela usuku lwamhla ka-5. Khathi thina mangabe mhlawumbe umhla ka-5 September ube ngaba Monday. Usho ukuthi umgqibelo olandelayo iyabe kubani? Iyabe ku-11-12. And then siyabe siyawubamba umgubho ngalelo langa. Oh. Okay. Hayi no. Kuhle kakhulu. Asibonge ukuthi uzile uthi sizoxoxisana ngodaba lwesizwe, udaba olukhulu kangaka. Mbone ngathi akudingakala ukuthi sibe nohlelo olude kakhulu namhlanje. Kodwa ke sizofisa ukuthi ngokuqhubeka lisaqoqa sibuye futhi sikucela uzelana uzonikeza i-update yokuthi hayi sesiqoqe safika lana. Kungaba into engamukeleka leyona kakhulu. Hayi sisaqoqa kuphela, even laloba sesiqedile ukuqoqa mfokankani umsebenzi usudlulile. Asibuyeni futhi sizoyenza reconciliation. Okay, imali esitholileyo imali engaka, imali engaka ikhave lokho nanka ama-receipt, imali engaka ikhave lokho nanka ama-receipt. Ngijwayele ukuthi mina emadodeni esebenza sonke mangabe singathembakali ngama-R100 or ngama-R50 la esiwaqoqayo abantu besisiza. Mangabe isizwe sakithi sivuke sesifana leso sifana zakoZulu, sizakwazi na kwami amabhiliyoni azasethusa. Sekumele siqale manje ukubonisa ubuqotho bethu. Hayi leyo ke ukuthi simele isizwe ngoqotho, ngoba le ndoda esikhuluma ngayo kakhulu, ngoba le ndoda esikhuluma ngayo isilo sakithi eMhlahlandlela inkanyamba emakhandakhanda, inkanyamba emahlule, kwakuyindoda eyayiphatha isizwe ngobuqotho. Ingakho lathi kumele sihambe ezinyathelweni zayo, sithembeke, sibe qotho ebantwini, ukwenzela ukuthi abantu la kusasa ukuthi mangabe uhlatha umkhosi babekwazi ukuthi hayi cha lento ngiyakithi, and silesiqinisekiso ukuthi imali yethu ezandleni ezivikelekileyo. Hayi no, kuhle kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi abantu bakithi bakuthanda ukuthi ma kuhlelwa izinto ezinje kube ne-accountability njengoba nje kushilo kwasekuqaleni, and manje uyagcizelela, uyabeka ngempela ukuthi hayi imali zabantu zizophatheka ngendlela, njalo likwazi ukuripota back ukuthi hayi kwasebenzeka kanje. Yikho qakathekileyo. Siyabonga kakhulu, njalo siyafisa ukuthi umsebenzi wenkosi uMzilikazi ube muhle kakhulu njalo ube impumelelo kakhulu. Kuyabonakala ukuthi lo msebenzi uyasiqoqa isizwe kakhulu, noma nje bese sesisabalele nje saya everywhere, kodwa ke hayi lo mgubho lona uyasiqoqa isizwe ngempela. So siyabonga njalo siyalifisela ukuthi lenza umgubho omuhle kakhulu. Sicela usinikeze nje kakhulu okuvala baba, sicela usinikeze amagama akho okugcina okuvala. Siyabonga siyabonga benkanyamba, siyabonga sizwe senkosi, siyabonga bantwana benkosi ukuthi umkhosi onje uthi mangawuhlaba abantu bakithi babonakale benentshisakalo thina udinga amadoda mpela kusadinga amadojelana. Siyabonga kakhulu, asihlanganeni enhlelweni ezilandelayo, asihlangane kuma-Twitter Spaces, sizabe siyithuka ngamandla kakhulu ngoba sidinga ukuthi umsebenzi lo uye ezingeni eliphezulu. Awuthi mvalelisi abakithi ngehubo lesizwe lokuqale ngalo nje
ngoba kudingeka ukuthi siqhubeka sidodisana. Bathi mangabe fika kwendlebe zikhanyilanga bamangala ukuthi isizwe sinjani sabantu abamnyama esilalokho sibe sithi national anthem. Bekaze bakubona, behambe zonke izizwe, bekaze babone ihlobo lesizwe elabantu abamnyama. Lithi iculo lakithi, inkosi yasidabula ngamahla, inkosi yasidabula ngamahla, ilensi zimnyama zahlatshwa ngezimpi zemkhulu, ilensi kwezimnyama, ilensi kwezimnyama zahlatshwa ngezimpi zemkhulu, shiya o shiya o shishi o ngamahla, shiya o shiya o shishi o ngamandla. Hayi, sibongile kakhulu nje ilokhuzeni i-bandwidth yakho ilo ubungezwakali kahle, kodwa-ke hayi khona lokho esikwazile ukuthi sikuzwe, siyabonga kakhulu. Hayi ukuthi ngesikhathi esilandela kuzadinga ukuthi ngihlalele sitting room ngoba i-Wi-Fi yami i-receiver yakhona ise-sitting room. So mina ngithiya ukuthi nikeze abantu. Okay. Isikhathi esilandelayo ngizabaxotsha bona ngoba lapha sisebenzela isizwe, babuye ngapha mina ngihlale ngale. Hayi no, asibonge kakhulu Mfokandlovu, asibonge nakubabukeli nakubalaleli eMathuleni Broadcasting Corporation. Sithi asibambisaneni, kungeke kusehlule. Ngeke kusehlule. All right, siyabonga.